sanso ehia wo attention TV bi mo akwa ba attention TV osonfo ekwe ntwa na sabe me jam nan so a me de ensam ebrɛ na ndume kwesa obenya bi ahwe na ye obatampa travelento express consultancy for na so masefa akwantu sempa papa yi bia sikadie bia nimdia unya hotoso e wo batampa na from a omo no obedi nkomo efa wa akwantu sem Ghana ha se omo asoye e wo bubu ahye amono no so ofrom a enti line me no nyina wo so ofrom a onsabe kam na ye ko eye afimu abato kakra e course who says say wo man pani wo man mu na emo ye se ejebi wu a ejebi ti ase enti e den ya ye man pani ye na na ekufu adoda nkwa ai an space kokoro kwa odi hwe wiase afa na nyina de abu amayi a ekoye bi mu se ekoye bi nso se enkoye ye den ya obefiri so na wo free so a wo se obi be den e be shem enti ne obeshem na dwumekuo bi ebegina ye papa akompreku Kennedy Japan ene ye papa gbawomia ene ye papa Alan Cash sankrofo na gina so wo pegana ahennie no atena so na ansa na ahennie we nso ba betena so na nkrofo be from delegate omo beto aba na ansa wo no wanya hoode omo ne be yiu se bedi eye Ghana so na batwe course no utumi se ensem bebre piepie o ma eye papa Kennedy Japan ensem course eye ne ya papa utumi se abatuo no anase wina no ono na se no ono na fata no ono na wose ye de ma no nenso kululu bi ekomu enti ye papa Kennedy Japan ekopiem e wo northern region eye Tamale radio ba akoso na papa ikasa ye se abatuo na course na egba omia fa ye no sikado so pa ye braba kase pa ye papa gba omia ma ye no ano ode o kire mu ye delegate nipa ba ko bia eje opepepepe aye friend 1 billion hey nipa ba ko nipa ba ko eje 1 billion na so de ni vote e ma papa na waje 1 billion onto ze ye wo de okra wo se me de ma 1 billion na dua ba nso eda so nti ye ba Kennedy Japan ekopie e northern region okita information ane evidence chese sikaje we nyina ekoso gba mi aside mi so ye nkotie mra sisia super delegates 945 or so. Some executives got as much as or as high as 100,000 Ghana cedis, which is 1 billion OCDs for TNT, whatever they call it. Some got Navara pickups. I have the pictures here. If they dare me, I'll put it on social media for everybody to see. Yes, so ababiom se oje bre etwen musonfo akwantua na mede sansem bedu misra abatui Ghana asofo edu se ya na ehwehwe mo sole na 2024 abatui se yempeja yemu amompa ya anhwa ansem ebesesi amponi o ena ansem piepie yembo ya boso amompa ya anhwa asembetu Ghana pa na mo yesre se yemma saade no so enhwe Ghana mpanifo mesra mu ni ade wono no enna odi mo nhwe na mututu na emeyi ni e wo se ofata se odi Ghana so mi so ye hwe ni e fa franka no enkitai mo so mfo akwantwa na me de nsem bedu makra